Umdlalo odumileyo kwimpukane. Ya ndile ba ndafika ndiyojonga lo mjito Steve uba uqhuba njani. Hawe But ndifika bestonesi pha udischarge. Thetha man. Thetha iphi man. Anandazi man buda. Okay ba uthi. Bona ya abangayo. Iyaphinza. Iyaphinza bulala le nto bayiphe. So obo ba. Abo fra. Ndixeleleke kuba konakele senixhaseni nibukele nisenini mamele ninilumkiseni nikhaphele ngoba impilo ingenengene nigxeke niqhwabele ngoba vele konakele xa sekonakele dok vele konakele ngibavile bethetha besithi ngonakele kwezinxibelelwano lentwana ikhosakele ngiyaphuza konakele ndirapha ngathi nenzakele xa sekonakele ngibavile bethetha besithi ngonakele kwezinxibelelwano lentwana ikhosakele vula amehlo konakele. Marvin? Ewe. Yamazi uDes? Hlala. Uzwe esibini. Sharp. Ama straight bafika then. Fethu yeyamule we khuphe ingoma bagoba isikolo bafuna uyazi le way buza bahlale ngubani umnenelo Qhinga kayazi lo Qhinga kayazi lo Qhinga kayazi lo Qhinga kayazi lo bona xa benzele we abakwazi uthula abanyama ngenqolo ndifane nofethi kule way ntona ntechu ancama impolo Qhinga kayazi lo Seksethe nami. Nisha kanjani? Mani Ukusiya nami ngiyakubona noko ubuke uphilile nganami. Ngisezibona izakaka zempukane ezabezigqiba ukubetha ngo. Yazi khona isilehe esinye pha kuze sisibambileyo pha kuzo. Ngiyacingba uba pha ezikhathini masigeke sami nje. Siyosithina. ihani lokwazi bro. Phansi ndafa bro. So like into ene business othengisa udila uthi wena hayi Des uthini awukwazi fondini awukwazi njani awuye kudakabaneka wena usathathiswa ile mbumbulu igqiba ukubetha sanona izawubuyela ezingqondweni wena fethu ungedala fethu manjonga uzaba grand manjonga kade awezundathi mangicabuyela ezingqondweni nanze kutasha property lento ndithetha ayizutshintsha fethu man sozukwazi kawuyeka konza kubona man bona phela man kuse Yo, AmaBhere nalo. Yes, this is nonsense is diamond. So you know. Esesanda bona ukazifika. Yo. AmaBhere. Successful. Great. Shouts to you namhlanje. Hayi, ngicela nami. Mfondini ngokule diamond eyiphi? Bendingumuntu obezantasha apha ezinsukwini yazi because bombame beniphanze ucisha kanjani yabo so ngoba bengakwazi ucommunicate bengakwazi ukwenza shit benigumuntu obezanibamba kodwa kwalapha ezinsukwini Sesibazi story ezixolela zona lo wena. Story nyane ezixolela zona. Ba kudala silindele kholi kodwa tu uvela. Ithi lapha ke ufi. Sifuna diamond uthini wena? Baze diamond yetfonini. Deniva ne enifanele ukhala kodwa idani indingile xesha yabo. Lo is not like diamond ayikho khona ne diamond yabo. Qabe nikadibana amajita yabo. So masenzeni lula kanje le way yabo. Late ngizophula apha nale diamond pha kuni yabo then ndinike. Yabo uxolweni konilibazisa kanjani nami like ibinga zonjongo zami manilibazisa. Yebo le lwana le wesiyithetha make siyila wesibhilivile ngayo. Okay mfethu ba ke uzuguza iqhibi.
Kuba uthanga gqifi ethu loyo. Yabo so phoso ngiyashoba ifamily yakhe yachayo yonke loyo. Yabo because kudala bekudala lo ngoku le. Ibhazi yethu phazi yakho zalanda complain apha. Asangazodlala sokwenza imali. No ayisosimoke kweso ndiyanive yabo. Hayi namhlanje late nakanjani zophula apha nawe lo yabo. Lo kasinole sixatyaniswe lo. Kanje sivele sikhupha umqasi kulande bomame ngoba thina siyenza kanje kanje thina siyenza kanje kanje now uyayazi ukuba senza njani thina sivuka sipana asalali siyespawn now uyayazi ukuba senza njani thina sivuka sipana asalali siyespawn bathi niyahluka mina njengempukane Msuthu asibomvu kanje. Ya udini ngokhuluma. Ivile lewe ka Tarai. Ya sivile khuluma ngaka kazigcwalisele kuba ngiline of run now kanye steam line yabo khuluma. Kodwa siphiwe nje abo siphiwe khona futhi. Hazi mkhamandela. Bona Sesiyona zamali zakhe. Yabo. Zimkhamandela ngoba kuthena khuluma. Ngathi ngiloline weDiamond. Yabo. Kodwa ke bra man sibe right kwelinye icala man khuluma yabo. Utsho nathi Because man no private solisa bengqine yabo. Hambe qhekeza senza zonke ezwe yabona khuluma. Mina nqa nginowazi ngamcisha khuluma yabo. Yaxakisa Brazil lewe yazi. Cause ubra walapha eKasi. Yabo. Sure there. Ake ngothina asizukwazi ukungena lempi Brazil. Njani ke Dayam? Cause ntoni? Iimpukane zikangaka lo kapela imini. Hele what Dayam? Sikangaka so asinokwazi ukwenza impi yazo. And thina sikho kakhulu mosikwenza wethu. Ya kodwa Dayam upra masimlolweni man. Ave simlolweni qatha yami upra. Siyazimba vele simoko qathini. nakanjani upra wethu lo Akodwa Manje tingajikeli lewe kanjani. soze Dayam ideyama Dayam. Hayi andiyazi mina brother andiyazi. Because ntoni amalizard brother kodlakele zakakanyazazi nani. Yabo kodlakele. And ke thina ke singaba mosizoba ukhejonga. Siyakwazi mosweni ba okay khona uqala ubamba isibhamu yabo. Ezakakaziqhelile ubamba isibhamu brother eziya. Yabo. Kodwa bra nami na kukondawo nixhasa kuyo khulumana yabo. Kodwa into ezasinceda sesibindi ibhudazi yabo. Vele siqine sesibheka pha yabo. Enye nenye sayibona ka sesibhapha ka. kodwa ngiyanisile ajuza yikho enye indlela pha Kawuzenvingali. Bayiqine mani ngade. Themba. Hayi kodwa brother. Hayi ndixakiwe brother. Hey, bol. Xakiwe. Yo. Hey, lele mini fundini. Ehanda mjini kelele man. Yeah. Otherwise grand. Hayi kuhle ndoda kunjani? Hayi ndiyacenga ndamama. Ndiyacenga. Yo, hayi ndiyabona wathi uyamendlela engakho ukuthi uzofika apha hayi nqoma zabhede. Imeko fundini. Imeko jonga into enzeka izolo. Khona zakaka ubugilana zegate ngokuphuma pha ku. Ndiyazibona. AmaBhere bra. AmaBhere. LaMaBhere ke angiqondi bana ndinixelele ngazo. Yabo. Nguviwe umuntu nena indandimxelele. Yabo. So into enzeka ke into ngamna ukwenzeka yabo. Lamajidanga ayafuna idiamond yabo. La diamond sasibalekele yabo sasenzela bona. And ke umcrown bese besinikile ke ngoku. Yabo. So ke bafuna idiamond yabo. Diamond lesingayazi ibiphi. Yabo. So ke ngoku ndangam andazi basokwenza njani bra. Xa usho kanjalo nami ngicinga uba icebo lona lingakhona nawe. Lingathi Yabona ngicela ukukhumbula kalo ndodo. Uyambona lamphathi lo wendwane zembukane zelapha eTown. ngicela lo buntu bamba ngayizolo. Yena kanye ngicinga phansi ba yabona ngoku sisalindele diamond sisajongana nayo. Senze idini lamadoda alapha eTown. Yabo. Ngicela. Kwenze bani ezintwane ezinjengoba bazifuna singambulala umphathi lo wazo. Sizasinika i100k.
And that time I like 100k. How much is na AmaBhere ngayasinike 100k. Ngoku ndawuthi ke ndithathe nje ifoni yamabhake ndizama uthethe nomnye wala madoda. Ingathi inamba yale ndoda ingaya nayo. And uzamba fast yazi bra because now mpha la madoda yabo. Xokile nabaxabayi. Benthe phofu kubizwa ngoba isidibana kubo kwayizo. Mosha xesha izaba zizinto zabuku apha ixesha nje apha late. Izawuthetha nayo la ndoda. Kaloku asizuzicema senza sure ba le ndoda bazisiniki le mali silwana. Umphathi wazo siyambulala. And for me sibani 48 hours yazi. Imtsuku ezimbini for babaze nayo le mali qoqolela le mali. Phele lapha sidlule asithini if iyadlula insuku ezimbini ingekho le mali sibulala phaka ngasikhathi kuzafuneka sithethele lamadoda okay ungalibalisanga xesha yazi nobo thatha ifoni yabo mandicele kuye ngoku ifoni buka wenza bona no Apot man, say put us. Say my brother, say yo. Aye. Hey. Sure then. Ina nayibona iphese ndihamba ngayo kanjani brother? Uyisuka kuyo brother ndihamba nonantsiki nembona umphathi uta right. Yeah brother nento bhanqa lezikaka zamalizade pa laweza lenzela yona la kaka lenzela yona pa zinifuri time ningasaziyo. Mana sifike payana wena bra yabo. Azokheleza kaka eziya. Phase zikherile already. Akhala insimbi. Thina zimbambile bra ngokuphango phakuzo but mina manage escape bra yabo. Lapha nje ngiqonda manje nijonge ngiqonda ufuna ibackup siyolana no bra man pa. Yabo. Lena uyiqhuqa ngayo nguwe. Yeah. Asaso sigcwakala yini bhuti. Mathomlanda amaphela kake ziyadelela ingxaki yabo kudala senzenze imane ezikaka man hey. Sema ziphethe ingxaki yazo liba bazindwane ziyazi. Wena bra wasinda njani ke ngoku? Uyayazi kalo, uyayazi. Yo. Ukangezinye. Kodwa brothers be careful man. Bano private number. Okay. Hola. Tony. Bana lo ngithena bani? Bese ringa ngo. Nyoko uze. Idili. Nikaza amalezari kuseni intini lo wengu bambela umphathi uze. Kusihlangane. Bra nacofa mina zidalela. Ngicofa mina zidalela go way. Athi ahlangana nami brothers, ahlanganani. Xesha nendawo. Se, go way. Yeah. Go to private number. Kaza manje zakhe ze brothers. Kaza lezi wasenze idini qandiyana wedila noni. Ngoba sifuna umphathi wezimasifike phakuzo sithetheni. Mhlawumbe zohlanganisiwe yandiyazi brothers yabo. Ngingasifike phakuzo manje. Otherwise bangaba nento engapha. Awucole black diamond. Sijonge brother. Yeah, kanjani? Ezwana sijonge zikhohlakele zwana. Hey, wezenzayo brother kodwa nyamba. Singavele sifike nje ibhuda zivele zizivimbi incane. Singabe siyitsalisa leyo masifike embrazi. Bangaba nento engapha esikhathi nje. Sure yabo. Cole black diamond why? If I mention your favorite rapper or trapper, I'm sorry, but get rap game my fit. But his paths are gone. Uphizo ngapho busy born. Now I'm here to warn. Ongaza ziyahla sigcwele ikhona. Insizwa zingaphi none. Impatha phansi zikhi sona. Since I was born, dabbing ngamela never fall. My team gets rappers. Esintwana sikwazi kurapper. Ingimayithwale kwiphepha. Ibifi phandle kwesepa. Ndibethi inhloko umepha. Phaza liyastepha. Madness wadala ukukhepha. Wasi wasithweni zakho ungalimeva. Eso siyagcwala uyakubhebha. Uyiphusinika ngomrapper. Touch me then ukilwa imbotye enhlokisa ngenqinda kukho smoke ifuni yesibindi ukila umboka taxi flame sewusisikhokho intwana exist ungukhokho dikahan odume ngokutshela umgito ngenamsoko na ukukho mna thula isikhokho Whack rappers, I hate you. I won't fuck your fam, I will fuck you. He say yes and I will times two. Empty-minded, you bloody fools. We might get choker, I'm Pikachu. Ndivali mpumlo, I'm like flu. Full in the killer, then come through. Okay. Attack man. Uthela uthetha kakhulu kona.
yabo kwaqala uba ngathi afuna uqala iflare iphula intoko lezi zamasaka asuka le ngisadala ngithanda bayophula yahleka njani Ades yabachazi lesandla simshana iphelelanga la relax ufike ngithanda ngingakhuluma sena gaga amajija hayi bro athe nalo isiborho bethu sai non dai hat wathetha kakhulu ubhati masoni ngendalo wengo Sek mamela Black team njani ubuyini unye lesizwe yabo bane bayinga lishela imithetho na mamela ya yena siyawubeka umthetho uzawuthi ufuna ukubikisa bab ingwena zimamele zikakufaka imbumbulo wakho ndiyabulela ufaka imbumbulo wakho with pleasure yabo ndiyabulela so ke ukuze ngifumane umphathi wenu into esokwenzeka ngifuna 100k lapha kulo 100k yandoni bra ukuze ndifumane umphathi anifuna ukuze yabo isiza ndiza nge-100k or niza ne-diamond sithengele umphathi ngo or iza ne-diamond yethu ngesenza izinto lula bayi-diamond ithena lena nabo diamond ithena singabe sitsala izinto yabo sinenzela into lula sinika 48 hours 2 days le qa banifuna niza kesari kwa kesari 100k or niza ne-diamond sayisi izawufa yona lo asindicofe mani le nto mani so ke ngoku nigqiba kwelithi imeeting siyani kwimpi sibulala umphathi ibe yilowo okanye nozana lewe akekowe gezizenzele kwimpi xa abulala umphathi ayibulala le nto asikwazi lozo le nto ayibulala le asikwazi lozo ndicofe mna secofe ngoku relax xa kumntu obulala ikaka ndim umbona ndinje nje namhlangela ikaka kwayezi kwayento kwayezi hayi yasichana yes so sigqiba ngelithini yasoza naye we zona sineke umphathi we 48 hours 2 baniyazi days ayiphelelanga 2 days seboy 2 days ayiphela mphathi 2 days seboya mphathi 2 days 2 days hey tena ngathi uyaphikisa nje njani sambeni Na-risk ngadini manje ngicema singaphuma apha siye kwisizwe sangapha enantsikeni kwezintwana zenantsika zamalizana uqome sesibamba nje shingeni nje kodwa kwazona bezizoyike zatwana abezoyiyo because bendizibona uba zikhululekanga kwazona kodwa zithi sifumane enye imini zatwana singabantwana hey brothers man njengoba nibone weyayizolo man wenzekileyo pha phansi yehle embi noba siphansi azibulalisa pha man kwezimbini endicinga singayenza ngoba kuba sizameni izibhangi oqala yabo sihambeni sizameni indlela uba senzele imali sikwazi ukukhula umphathi yabona ndabe mbonisa njani nayo ngaloo nto qala sifumane inzima uqala sizame indlela basimane le mali sihambe siyobheka umphathi azonto zawubheya after simanenze umphathi zawubheya abe ngakuthi qha isidingo nami strong plan yakho strong because abanye bethu abazange baphatha sibhala kuzaba nzima Steve kuzaba nzima kodwa asinayo enye option esinayo hayi kwenye kuzanyanzeleka senze ngoba ngicinga ke Iimpukane singayivisa njani imali singenza njani singazama njani uba imali nomkhamo ungacinga ezanto zakho zoyityisa ngazo nemali lapha hayi imali bona idiamond amadoda angatheka kwanomthetha yasemfazweni andibeni ngawuza
izaba njani athi asiyobetha imoto osemoto ne nesiyanga sifumane ibhaya sityize nezimoto then sisende imali because umjito ezitona zabe zimbhokisi and sizawucimba pamba asibethelana ngudo nje ikhona enye indaba engathi iyazidinga imoto ngake ngidibane nayo siyaba sathengisela zona nje ayiplani ekhawulezileyo imali izawukhawuleza kunondicingayo ngoku sifane ezinsimbi pha sifane ezinsimbi sibuye siyobamba nezimaqasela lo mjito mphathi uyawazi ibala manje but anamajita nabantwana abaphangela baya khona intwana ethanda udunya bamayofana imali ezatwana sasihambamba kwayo exesha lalatwana ndiyalazi hayi nakanjani yabo latwana iyalithanda uphatha ibheki ngizayibona mali latwana mayibethela bheki yabo hayi nakanjani asibalekele nesibhamu Hey, what's up? How's everything? That's here for the car. Yeah, I'm calling to bring you that session. ya besisicaleni kamnandi ngolebo ezosokolisa sibambeni yona bhuti najambisi mina ndiyayibona le nto ingathi iqumbu phalapha nditshile lasibesengapha najambisi ujongata uyijonganga yabo bafethu manje ya masicwasele inombolo manje manje sesisana getawe sisangova apha bafethu ya bafethu isejonga jo lapho ujabazile manje ujabazile angowami lo ndiyamthatha lo manje ndiyamthatha lo yamyeke mhlehle ngalalayo bafethu ngangaka manje hayi pheka bafethu
Hayi wenzekani ngo? Wenzekani? Angizange kwazi ukufika kanje. Sakwazi njani sesithe 2 days kalo. Akusikulindile pha. Beno umuntu bezoza kubona kona kona ikhona yona le way. Iphi? Khona beno umuntu bezoza. Hayi man hayi. Umuntu bezoza. Umuntu bezoza. Beno umuntu bezoza. Bathulela ngiyofika. Bathulela ngo. Kubhizi. Akusikulindile samfonela. Una phone. Fona me fucked up ngoku yakwakusenzeka ngoku. Yayo ndlela esenza ngayo business lefini. Chip. So I had luck bro. Hayi man. Akonoko sote no screen. Iyo. Sosigqibela bascreen ngo. Adayiza iyo present. Sosigqibela bascreen ngo. Bese usiqhubele ngalo 2 days mina esithathu le. Usikhupha ngweni. Usikhupha. Kuba wrong lo ngihlobo. Kuba wrong. Hayi, so past 10 man. Akumela present. Toss! Hey, Toss! Ya, bafowethu. Yabisanxa egate-ini ntoni ngapha? Ya, kitelo mground. Mground. Kitelo mground. Uphelele. Ubumbadi. Uphelele. Pelele ubumbadi. Uphelele. Qinisekile. Ubumbadi. Yaboy. Ya, Msuthu. Saka Avuyile. Enwazi Iimpukane. Ezinto zempukane. Zithini? Zithi zifuna umphathi wazo. Imali zikhona. Ibhizithi iphelele imali esigaka. Yo, ubona kade abuye shop sithini na? Masiqhube ngogwethu man. Wena. Noko xa sikhona sibabili siphelele. Akho nto zinoyenza. Hayi suka. Xa ngaziqala iflex sifake imbotyi pha kumphathi. Thethele. Okay. Thethele. Okay, masibambe lo mphathi nense pha kuzo. Sepa. Samsung. Ndoni ingakazifunayo. Kube lo masaka. Kuphinga ngizikaba. Yes wena. Sek. Uma masaka. Sek. Uma. Izinoba diesel leli. Saqala udala ngokude. Sek. Eso. Kafeli ukuthi masaka. Hey. Sek. Hey. Wena. Saka kuphopho lento. Bambe kanje. Inamandla lento. Yes. Songa. Yes. Umasaka. Ngabheka. Umcrown, umcrown. Yetha, ndithupa umcrown or nifaka imbumbulu enhloko lento. Bona ngamadoba namenza kanje umphathi. Lo izawenza impike Uthetha man. Mali. Phafu. Kwathola umcrown uphelele pha. Sapmali. Khamnyaka. Yanjwila. Sek. Khomba ngesibhamu kanoyika lento mna. Ayiphele. Thani ku, nyukani. Ye.
Bhekelani. Sanibulala ngoku nifuna ufana ngithi ufuna ufana kwakho phela nezinja zakho ufuna ufana hayi ufuna ufana Steve phela nenja zakho ufuna ufana wena letha nento ufuna ufana wena na hambani man Zambe sibuyo kavekile ne kuba manzi phansi nongenza ngibonisa apha kumunizi lady approve the trick aqiba phala ligazi andilinobile ngoba ngiliqala jali masenifika kuba manzi phansi nongenza ngibonisa apha kumunizi lady approve the trick aqiba phala ligazi andilinobile ngoba ngiliqala jali uppercut, tatapa. Got a message from his spa. Kicking Lalo, picky, her bundle like Avatar. Say Bamba, Stolona, double cup.